Mentaga singtho denga santarik jeliu ko office jong district horticulture officer West Khas Hills kalakhat yakinong rap na kishnong ki bahap haka sandur lang OPSCS nongkulung area kitiar ki ba ka sarkar kala aijing rap shakinong rap kide ki kor lur lingkha ki water pombat ki we hashwa bansa mi kite kitiar lapen long ka jingyalang balingkat haka hall jong ka te ka office haka ba lapen ya do ba di dengan district horticulture officer haringkat kajingya dan lang jeng kipat ba nong rem hashwa bansa mi kite kitiar la yo ya kajing penshai na uba ti dengan bat na uba Gabriel wa lang MLA ka nongstan uba long ukongsan hadian kate kajingya lang ukongsan ula audio ribbon kum kadak ba kapelat ya kite kitiar shakinong rem Start करो Ready? Sedang menuju senam arajar apulai ya kani ka project bakadon hadu sauspa andripo nyamut kinangrat bak hapo khandai tili kisnam kabangi cover around 500 hectares kabangi thung yau sok kiwi bangin shim ya kani kumba ngin rak klam da ai dawai kabakta ya kakoi kakia andrai tan ki dawai ki bayarap ibang kata ya kakoi kakia kata kadai ka activities sir kabagi nakalian ka office juni yele amanta barmanta hi unadap sami ki ye kitandrai so kiwi nanta ki off farm and off farm inputs nanta condenser segini ki infrastructure ki mana ban sate dakini ki OPCS kata kemun kumka aggregator collection center ka processing unit kin haban le nanta pada ka main motive sir habanta bede bat kani kini ki machineries kalong ba lengba kini ki machineries kamon kini kin haban IY seki way bat kinong rep ki bakwa ban shim ya ga ni ka banta ban wai kini ki power tillers ki brush cutters nanta kani ka machine ban teliat kau ti ka syong pade ka banta sa pi ka OPCS bakumno ba pi pin pentelun ya kani ka kam bakumno pin yo ka banta ba pin kamai namar sar kani ka skim kade kidon banta ki ba kini kin sayo ki OPCS kum ka kali 4x4 te kamot ba 75% kan bay ka sarkar pade 100% kan bay ki OPCS ti ka jingele hi kalong ba kini yo ya kata ka organic certification Basisin Melayu sir, yang kata organic certification, kani ke OPCS, kan sadon, yang kata ke bental dan ke kalawai ke kambha susu, kamtam habenta beli bersok kiwi, bagian don, ya kini di ke processing unit, bak hakajuk kapor, bakumno, bakila, bakentiu susu, ya kani ke OPCS. Di kini kilong kendiat kijing batai sir, batkum juru ya pi baru di paranongrat. Ki belaidon benta hakani ka skim jongkani ka MOBCD NIA ki wala sarkar kala ai kita bagi interest yang ki officer ki biye ki jami so tuna tiga jingkran jami ko mutan ba bali ki school baro ba is ba ki barlo fi jama iba kala yo anak ka kitchen garden ya ba manyo panon kam iba for children's home manyo panon kam Padlong anuksa na kabanta ki longin but ki way kumno karep kalian ko don kam ni bor ki jut ko banda kapor bergajut ko ta bunsin yo mangilong ibadok are jiksha ni baru spa an bada banda nyimde ki beri ibadok are ni keladuk no nawar ni klek ya karep kalian nasu kemen ba kadek jingrep so ki adu kanoi ko 500 hectares. Lada tamu sok kibi ulawan demi 5 hadusan hectare. Nilala bandon ke processing unit. Lada jono factory hamne ko. Kanno kala la banai kam ai jam kum samlai jumi.
ya kepada kita balik sebab nak kena kita matai kita. Barang dia tu orang tahu so kiwi, ladan rusa. Kiwi bisa ya kepada kita keren batu. Badingan, bakumnya bang wanra tak kau ke jumur khat. Kentiu biar ni karian ni cumi, tak kau tinggal so. Man kiwi kita so. Kabagi nurat mami. Dan hantar ni saja sekali processing unit kicumi. But kadang-kadang kabag kasa kentiu ya kayo pakot kicumi. Kentiu ya dalat aikam macam kicumi. Kadang-kadang. Nongren kaburan kam. Ndaya tong baro nang ni apa ikmat betang su boyong. Nilakut yo kadang ni jua. Kan west kicumi kelahir kan. Nilas dangwan kio. Wansa entity ka kenino ya tagahok lo try ni yo ko boyong pansalan. Ila hiar yang kayo. Hari kinora kinesa kunju. Kinora kinesa kunju. Kayo akot kalong kunju dari sini ke sini. Kakba itu dai ho boyong. Kinyo iba kata nang isi kata kena ring. Kamai kaji ni makin namsu dak koi kelah. Ini sokuman mungkin orang di officer kembali dengan paling koi. Ibadah ini bawa Islam dan West hasil aja. Kita don ke sikit klik, idon ke sikit klik jadi nomor ke beli je sini. Dai maki kita nilai dai ke kita nak sangkut, nilai kita nak sangkut. Manusia rekomen ya dai bagi officer kita. Ada kerja sandur ke bani kom ke bawan ke officer. Tiba tip bagi bawan punya. Nata kintip tu syakano ban ai. Nawar bonba ki organisation kita, bonba ki NGO kita. Are hato gaji syakri nak betul para nongre botli kadon ne. Isu kemen